Okay, nabon chawin hi chi channel hin ve ho zosi elgo lenin limna ka hin bol ki ben kahi pu mon jovin interview a hin bol in a hile a sei phading le a sei seding hi ikisu tho jing win hi chilaya sei sit na le zapina achan lo na jong hi epcnm itile gmfdi chung chang to ki related na thu ki sei la ke sa ho ji a hi pen na hi chung changa tunu kha video in a sim dio hin tin thilpha ki bol na le thudi thuta ki phon na awang chun ki na le ki boina ki dodal na wang hi aum jinge ti cho hi tunu kha video sim dio hi gmfdi adi eti a peng ho in adi lo dan le adi eti a ta sana nei ta hang san ta na se hi na ke nam ti hi tuni kha donbutna inei dio hi adia adang ise masang wa pu mon zo ama gihna ti ding ham arawala open letter amo in hichelaya ehon jong ina sim do ina za do mai thiu hintin lalboy khong sayin ama in asaina chun open letter to monjo sopi nampi kithu to na ding le machar na ding namlam kai ho nana ki ho pg lai chun mizo se nana ki ngai sangin nana ki net pi le jenge tin ase ni amana sai be ki na chun pu mon jo chung changa ase na chun ahin la khatve di na hin mu chun na channel content sim to lo din nana sai e hin la na ngai sang mi tampin nampi phat chom na ding le machal ding dei nan na channel athi ding dei lo zin boljom jing ding tin tim na jong mi tampin na nei vin chatting ta le na chunga gi na bol pa in jong ngai dam thum na changi ana nei nei nam pi thulanga na hong lung lut tapon gmfdi dam dem sit na a na hong chutan heji nam mi te nangai sang ho ke ni ge son Messi fan le Ronaldo fans ahung bang jing ta ni lekha thim hinnatin miching be se wangna hi poi gmfdi na dem sit masanga chun amuna kha vebe ana chi khala chun sei sit na dem sit na thu mo hi na mo sei loading na mo bol loading hi amuna chi ding eng sit na le thang tom na nei ta jong le na su be pa doctor hegin tung dim to na ki ho lim thei ma sa dei gmfdi founder members hasit na nei zia dala ho na ho limpi bang hin gmfdi azia cha anu apa api apu damda kipa ho jong khu na hol da na ho limpi din jong phante chule social media thu ki ta do ho hi gari tol tabang I ha tol jong le in khel kit I ol tol jong le I khel pa hi kit ji hin la nang sei nang bol adi pen hian ti deinan nang ma dei dan sei ding ho bu in thu a sei the dia na bol jong khu la do in lang apha asi mizo si sei the din koile chun phale ding a hi comment section selective ana koi khu milung neu na hi akhe do thein na channel subscribe bol hobovin comment api thei dia na bol khu gmfdi dema sumu agot hi tia ngo na kinei khu di din aum ta ni nampi sim to ding lunggel nei na hi le chamdela neutrality lungput na nei mi na hi anga jin sipai hon mei thei te thu a thu sei aza masar wala hin ata san wa naga te thu sei aza masar le ata san utabang hi na hi nei gmfdi te khon kham thei bol beri chep talap sajan khaini ne judon ti ho pathin thu to ke to lo lagau so chat na hi thei lo ding thu asai un chule nisia jesu christa mina thilha kau si no do na hin khu amanwa tang lo hela ni se le pathin wa choila asa wa tau jing hin hoi lai ta khu thila ho satan ho wa na se ham hol to lawa ngo betia mo pen hi nangol na thu waitin ase ni lalboy khong sayen open letter pumon zo chunga ase na chu heji chu hin chule pumon zo interview abol na chung changa dem na dang inamu na ban vai hi chola khat ase do no mu chun hi cha ki hote ni kham mon zo le he ve mel pu hi veleu chan ani thona zungol ve hlone amel pu lon jo akilang ye ti cho nu he ve to hi chilaya pumon zo interview abol na chung chang khoi he ve ki tu nu hi muntina le a
na ki chi zong nei lo mi him ama hi GMFDI ministry a treasurer juda iskarot panmun na tu hin ministry suma laks a alak langa sim sum again lam khelova auditor pa in ahin mat do phana boinu mangte to tebukim lo I zat ham akiboi do thana tuino ma ministry abol khom lana adi lo thon ja tebukim lo awm khom pi thon ho jong di lo ta chon wa ite a cho anaki khaili jong anoma hi chi lai ta hi heve kiti nu hi awm pi oi chu zo wa tebukim lo awm pi ho muntina atha lele achole GMFDI muna vice chairman pu on kholet jong khom pi khat to akichen sa thoni chule amani ministry akuna GMFDI mun hungnung hungjong mai heve kitinu hi boinu mangte to jong hungkina thona hungjam pha jong heve hi itabang mihim a hi kisei hi jong le ain sunga chang theilo jinei jong hilo anop no ma wa le mi mai more KNT achina over ministry ke set jong tampi tibukim lo homina akizo am chuting ta le sum tampi ta lam jong hi cheng aum na lam jong elevale cheng khat jong ministry a hin thut lova sum hola ama in akini a hi jong achi khom pi a chutele mi tampi in jong ase a head record jong sai ministry a zamang chu adi ham azong ham ti chu seilova zong athip mo na le adi lo na yong chu het jing the ama hi aum na mun zo sia sort thailo mihim khat a hi ja chu nume hi wanga judon jong hikit e he ve pot do ni khwa pat GMFDI muna tibukim lo hon no asa pan chole tibukim lo ho ni dia min a hin pi ho choi mang te ni chu boy nu le he ve a hi ti jong hi het divin ka hin phung da in he chi a ki ho pe hlona jong hi ani hlona zukham hilon diang ta san me he ve le boy nu hi na hi hung ki sei le na lo su din 100 la 20% bo ki sei na la hin amani jong a ki sei hi ka hilon poi ati ron le ki mu to a media masanga life a khau the hi amani hi na hi auditor pa le team ho le minister advisor jong hin ama ho hung ma ho ihung do thi hi mon zo jong hi hilo mi him ku ki te la aching pen ama bo sipai officer dana akigel jong hi jungol ve khari tin no ase ni GMFDI supporter ho en pu mon zo to adia interview GMFDI chung changa abol nu have ka ti jiwangin tua isei na wa chun event na le jinei lovin jong akisai kenin so pinu have ti mai jing hoitin ama to chuteng da nu boy nu mangte ama ho thum hi dem na le se sit na interview chung changa hin aha kinai le jing ti chu wa noi thu su chuteng ta le igam sung le enam sung thu su to kisai he diwa hi chu I chan din mun apha ham ti chu akri clear thei jep na dinga chu iga ta lang hin tin chule pu mun zo chung changa kidem na le se sit na chute ta ja chu interview bol mi hogi ya chu dem na jong thai ti chu ita lang oi GMFDI supporter hon asai na khana chon GMFDI dem hon phate chan ki gel to chatwin lang nang hon tu ni chana thil phai pi na bol da oi tam pathin lung lai hinam na chon na chu nitin na hin kho chu itina man em kivet tang ki gel tawang ho in jong na kai kha hinam nam pia dia na taw kha em thagau mang thai ding izat na hu do ham pathin lengam na ipina to do hatam thil phai izat na bol do ham kivet taw sopite ho ibida namo pen ham uingol banga nang ho tabang ja nam pi ki khal na thelo hi cho za chat jong het nga hi cho pathin thu se ding le pen tha nga hi cho peng tha lo hon pathin thu hing gil ho hoya na kila diu ipin he diu anang hon pathin hello wa mi pathin na tong hona dem jingu na sungu wa lagao bu chun na sei sau hi cho GMFDI dem na thu na sei ho chu ki yal do ta tin GMFDI supporter ho in ahung el do kit win adem dem jing ho na sata in dem na le sei sit na ane win hi adang kit khat chu sun ho jan ho helwa lagao mang thai ding ho hu do na dia mil hilonga alha akuma ta wa hin kho thing mang ho khu thil ho hin na tiwa adang zukham lo kham pathin na hepalo lagao mang thai ding kho sa lo ho in jong kai khalo ka ni lei bola ni a che ma zo khama ngola amin mai maya pathin ho peng tha lo pathin hepalowa GMFDI dem ho khu adi ahoi apha nei sau ha kichi chana hi in diwa le amo sanga ho GMFDI gam changa pha chom zo hetin asai ke beni
Christian di ta mi peng tha di ta Jesu nung zui di ta pathin lung lama chon na hin kho thing mangjing mihim chun GMFDI ho adem loading ai GMFDI muna ke khom ho nampi ngai lo ho pathin ta san ho thagau mang tha ding ho hu do na dinga hin kho in dawa an ngola taw ho hi ve koi ma cha thel ho ompon thagau bu ho jong azaw pon hi pathin na tong hole athu ake mang ho dem ho zo chu thila sol cha zo hi ti chu selova I het di oi hichilaya adia ST Ngambom di kite paen asai bekin na chana main GMFDI dem ho hi koi ho loi ham ti chu ne het no male phate chan simin lang chuting la no ya bentin article khari ahin zin amana sei na chon GMFDI dem ho hi kaw si ho agaw bu vop ai lo jong le pathin ho lo ho ping tha lo ho thil ho pathin thu hethiam lo ho Bible thu hethiam lo ho GMFDI muna pathin lagaw thu pong hethiam lo ho GMFDI EPT nam ti jong hethiam lawa dem jing ho Evangelical chin kholam ministry angsit ja nu chin kholam mo dem ji ho chuting tal het na la samja lungsit ta pathin lunglam hello ho pathin lungdei hello ho a hi ve ti in GMFDI dem ho chu ST Ngambom in asai nei hizia chu kun izar sei jong le an sel ka hin sei a hin sei ni lum ke ju vin lang sei khwa ke jong leo chon dem ni lum ke ju vin lang dem khwa ke jong leo chon dem chi a hi pon na ho dem ding na ho dem wa aphading jong ai poitin a sei ni GMFDI dem ho chole evangelist nu chin kholam dem ho hi ngai dam chang ding a hi vin a hin la a hin ke dem khil kha wa pathin la gaw thing a hin ke dem kha deu ti zat ke char ta hi tin jong ST Ngambom chon a sei ni chole tu a GMFDI supporter ho holim na hole thuki sei ho chi za tawin e hon ile don but nom chi pi ham ita la hin thuki sei la ke so hi inga ya lewang chi inawang alu pon GMFDI thil ho in nawo momo hi thil ho ka hi pove na ti na ti wang win GMFDI thil ho ta chana wo jiba hi tabang thuna sei do hi ti hi me ping tha di ta ho chun GMFDI adem po itivin hi tabang ho jong hi nui zat ta mi ping tha di ta ho chun GMFDI adem ding dol a thing thing sei leven tu ni khwa GMFDI hin dem theki to mi ping tha di ta le pathin thu di ta he ho chun adem ai ama wang na sei diu wai jong le mi ping tha di ta ho chun ei mi adem pon mi ta kin mi elawale piham lung thim sigel pon pathin atai tom point na ti wal he chu thu khat he en ama wang GMFDI ipilom lama na ngai sangwa ipilom lama pathin atun hi sawa mi ping tha khat chon GMFDI ke ti adem thailoading ai lo jong le mi khat chon GMFDI hi adem thailoading ti a nangi azim ham e hol ek chai sang naw chu nakali samurai tabang hiding ai GMFDI ke ti hi he diu khat chu nang hol mi ping tha hon adem ngai poi na ti wa in hi chu helloading ai mi ping tha di ta ho zo chon GMFDI hi adem jong hi pon a hil chi nei ase hi pumon zo evangelist sunyao pastor on kho pastor solar adang evangelist so tampin jong he namin pha jivin mi ping tha di ta hin ale pita adem diwam na ti jivin mi ping tha di ta ba hi wa chu thudi thu ta chu thagaw mang thai nang ho tabang hu do na dinga ase wa aphun do hi ti zo hi nakila athe ungai aphalamin kila hi vin GMFDI cha ki patna chu adi lo pe na hi ta vin kum li kum nga na chi manu ai lo jong le thil pha tam pita na bol man hop som mai chang na pi man wa chu adi jing ding hi lo wa hi mun thing lo muna na hi vin mun thing lo muna chun thil pha jong akibol modi pon ama wang thil pha ki bol na mun jo si chu adi ai poi ti jong hi na het kit anga yin hi tuni khwa hin miracle kit zat chum hin bowling kating na hin hlem leng na ho tabang jong chu thepla num kit na lai mai theu chu GMFDI ya gapang thei ki thepot chu ata sana chu huin amut lon le thing phung tabang bet na hi si wachun keima ta jong tun hung ki pan ka tin thil khat in bowling ei tan na ngai sang ke nu na hin da la jing up cha deu hi chan ya chu ta san na ke long le la hin khomang na hi bo vi na hi tuni khwa hin pu mon zo yong izan in sei jong leo chon ama jong adeu pon chating ta le thudi thu ta sei zo hi mi tampin ki pa pi hin a GMFDI pom lo hamaman pumon zo zong na sei sit na dem thu hi in ama wang
thil dang chun sopi khat e hivin e sopi khat in abol khila le ei ke ngai da mu te tia e kil to theina ve tuni kha thudi thu ta hin choya gmf dia hin sei sa hin dem ho chu gmf dia support hon ile dem pau he ke ma ta in na sta in kama in min thudi thu ta se hin support ta sanga na kinil pi pau ke ma nong kama e ti chu ka phon do ai bol po hite min e hil naw e po naw zo ngai hin hian in umoite YouTube bol ho in asei diwa lom asei wa thu hil a bol wa adi ta cho po do go a hil si achun nang ho in shading hello man win YouTube bol ho sum lo na ding alo shading hello mana mo ti ding hello min e hil na e phona pa zo ko ngai hin hian a om ding hi gmfd aya to a hin khonom ta manga ata san banga ho hi na hung kipul ha na dio tuni kha achunga na phunwa na se ho ko ma ngai dam na hin thumna dio nai cha hin chateng ta la founder te ni zong ong ki bu tha na ding nai cha hin azum hun jong tu langa hin a khe che tan adi lo na thu hon jong interview wa tam pi za ta win he cho ho chu ingai ma ji wa I na min ase ta za chu I phunwa mi to ikinil o hi a chaina pena ase do no mo chu gmfd aya khu pathin ho na hi wale pulpit chunga khon pathin tu se belang amen hallelujah samvin mi kina api ven lang amen hallelujah bol hi vin pathin thu di ta se ven lang eden ho na gul chu pathin aman cha ke ti ho po chu adi lo na hol do ven lang ki hil chen loi ven hitabang be ma doctrine nei hitabang be ma ki gospel sa na hi wa hi in hitabang be ma chu na na la hin hi chu kun na thu ala di kun na thu ani adi ai wang di na le thim ke chan na hin khona man pau chu abuya boi jeng hi chi za hin gmf dia hi pathin thu ke seina mun aina ti bang fa tu ni changya pathin thu ke za lo pia ni ta na ki dem na pulpit chunga pulpit ona za lo piu hitabang hina khial do gang chel diu pathin thu se vin lang min amen bolvin hallelujah amen samen aboi poi ithun tuni kho pathenin thutan ni khotinga le gmf dai te di ham gm dai pom lo ho di ham khat ve tin le kha tho nan ti ipi jong le tu a I to pen u chu pathin thu chu jang ke ya I se diu pa ikin o hi thutan ding pathin umin ama ni khat ting le in tan mai jing tawin te ti chu I se do no ma hen tin gmfdi hi apum di poi ti chu na her so ke dio komena jong tu a hi ahung ew di ho hi gmfdi supporter ngen nong ew ke dio hi in namo ew sangwin thu hi khol gidin lang la chun na pin tha na le na ki khial na kham se ti hi ita lang no hi